namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course, the twins. Like that, link of course. Nagagash, and then I'm of course that like DJ Gift. Producer was Mr. Boss link link of course. Is that is Mr. Of course, gonna event link of course. Le Pamsley. So, of course, at the 8th of February, Sukun very figure one Timothy Thomas Kumbaloy. Long vocal. What do I vekele ngofi yana very fike bona fukatsala ko swa boha hi swi endla le Palms BLG as you can see kwala so hi fika hi pfula poster very so kuve na swivulavulo swo hambana across Facebook very the matter of course if fika avekela poster le of course la Gagasha a nga ri kona mi nga mi swona of course ku the final vision ya this poster hi fike hi vona ku na Gagasha a vekeriwile mi nga mi swona very so very vanhu va fika va vutisa ku i kwihi ikwini mi nga mi swoni various people va ri ku vutiseni but fortunately enough after ni yime nkarhi wo leha na ku twisisa ku ndleka hini tshinya vantshwa ivi a hlamuriwa because tshinya vantshwa fika vutisa ku oh my god Gagasha ikwini mi lo vhiya na so ivi ya hlamula of course Timothy kwalano ivi ya hlamula kwalano a nga fika kombisa ku mansi senderiwa picture yaleyo leswi a nga fika kombisa swona ku this poster a nga yi tivi in other words. Okay, I was like, oh, okay, it's fair enough. It's fair enough. He was not aware of it. Of course, in Africa, post. But to make matters worse, guys, I can't get a page Gagash. I was scrolling, guys. And Zangin Bona Gagash. I posted even Lele Palms le la poster very anga poster yo poster le yena of course le 17 le ntsena le anga zangu I poster lo bona of course Africa endla I live ngamsho of course live video I endlini I reporting previously you live le yes the live video of course I reporting a live video Africa komisa of course ita kha aya le Palms however no ke check his account ke check na the images you can see angazangu I poster event and vele shona ku mina kulo ku dikinse a reads vele na sho bo amara wa kha ku ri swin'wana ku anta normal circumstances a stock ata a posting kumbe chaka ku posta tingwenya very a swi ta va na swivulavulo ngopfu very loko a posting na Gagash so hi mhaka yaleyo the twins swi va oloverini because Gagash ka leyi n'wana poster a nga ri kona swi va olovini ku va va poster la I understand it loko mina ta kombela hayi swilo swi famba kahle and then of course ke via ka DJ Gift loyi nga ka link of course na lavisike so previous mi swona of course I endle a video la of course aku ba gift se tlhe via ka DJ Gift do dinga ku sign kahle ka nkarhi wa sweswi because ka sungula of course rat 8 February na hina hi fike hi vona fika u tsala this post afika tsala ku yi zama ku tlina voice ya mbuti afika vekela xin'wana hambi ni ta ku real person iyo editor kanjhani swi nga ni hluphanyana but as you can see kwalani very busy hlavo no sweswi yi nga ku swinweni kwalani just I think you editor just to clear his throat you saw ka swi nga na mbutinyana xikarhi like the way he sings volantis point yo ka yi nga ta pfuka yi nga expire DJ Gift loko va kha tisetela more points xi kha swi hlamusela leswi a yi expire le point yi kulukumba ngopfu as you can see very look examining of course ngo va clear voice leya yena leya as you can see kwala loko mina mina hata ha ri ku vuyeni for now a DJ Gift vi power yin'wana yi kulukumba ngopfu we have to agree xi le ku fayiteni ndimeni xi le ku fayiteni swinene hayi swo huwa ne so leswo game I continue ku loko hi yiseni leswo loko ri amukeza subscribe anda kumana mi subscribe